ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya ka diti aramidam, Inteng. Agtugtugaw kala diti balay. Kan agtugtugaw kala takano ije barangay hall. Wenno saan, matmaturog ka. Anya nga ti maaramidak no makatuglepak nga rod. Awan la ka din tinasaya at amaramidam. Nasaya at mater aramidak. Anya tinasaya at ngar aramidam, aber. Agduty ak ije barangay hall. Ay na, Inteng. Kastam kadilatan. Anya ti aramidak ngay. Kitawan mo't problema dito'y barangay. Dagiti kumamangken kang agpatulong iti parikot da. Saan mo pa'y ida ang mabagbagaan? No di kat pagsasawam ida. Gungguna da. Nagkuna nga umasidag da pa'y laang kanyak. No anya ti parikot da. Sanda ko mga iraman Kumamang da pa'y la sa akin. Anya nga ti bibiyang ko iti problema da. Ay, awan mon, Inteng. Ay, jak amo no anya apanunot ti adaken ka. Wala Apay, parikot ko ayan awan pa'y igatang da iti bagas da. Panunutan daman. Ay na, Maria. Syakman mo ti kutwam. Naggatul ti ulok. Una, alang rod, agkinuto ta. Ay na, naggatul talaga ti ulok. Numalpas ka ako tuwan, siyak tumat at ikutuam. Win agsinublat ta. Ay, anya tararamidan yaw. Ay, agkinkinuto kami, Chip. Naggatil nga min ti ulo mi, Chip. Kasanaw, kasla di kayo magdigdigaws. Agdigdigos akmata. Uray siya, agdigdigo sakmay. Apay nga rod nga gagatil dagiti ulo yaw. Apay ka di makibibiyang kaya. No kayat mo akit, umay kagtugaw dito'y sangok. Taikutuan ka man. Sige, Chip, kwarog. Ingka agtugaw iti sangon ni Maria. Taikutuan na ka. Ay, pakpakawan. In kayo katagdigaws. Na- Tapno sana nagatil dagiti ulo yaw. Unang gang, nagaduti makitkita ka babae nga wan trabaho na. Dahil talagis istorya ter aramiden da. Uno sa nagkikinuto da. Anya nga ti parikot mo dita. Mang panunot ka, iti mabali na makatulong kadakwada. Anya ko mati maitulong tayo ngay. Nagmayat ti biyag da tulungan pa'y laang. Agtugaw, agkinutaw. Saan dapat nga agsugsugal? Ay, agbingbing gunto pa'y dagiti daduma. Bayam ata pagragsakan dapat dita. Ay, sakti masikuran iti kasta makitkita kang gang. Ay, anyak maaramidak ngay. Kastada nga rudan. Bayam nga kikinuto da. Biyag da daytan. Iso di ka man makibibiyang. Nagpatingga ka nilata na kastang kang. Oo. Pagparikutam kit din ti biyag ti sa balay. Panunutom kit dia. No, kasano ka abumaknang. Win! Imbis nga awan parikot mo. Pagparikutam kit dagitan. Ay unay kan, Inteng. Nagmayat matisingasing kan ni kwarog. Ang kasjay kit den ti insungbat mo. Nagipulong kanyak ni kwarog. Nagipulong? Hmm. Ta, anya ko mati maganap na nga, no, nagipulong. No di mo kaya ti aggaraw. Siya kaun ti aggaraw. Da kami ngagkukumari ti aggaraw. Anya ko mat maaramidan nyo iti biyag, dagiti babae nga agkikinutaw. Ay kat irimedyo min Adalon meno kasanaw. Tadi mo mat kaya ti aggunay. Isupay pagparparikutan nyo dayta. No. Di yun la baybayan dagita babae nga kikinuto ta umaduti kuto da. Mayat kit di ta kastat ti trabaho da. Tapno maawan ti kuto. Ay, rumwarak man langan. Tain nakasarita ni Marikwanang. Ngamen, awan kwentam akasarsarita. Ay, siyak pa'y tinakabasol. Kat husto ti ibagbagak. Sige padasan tayo, Maray. Barang nasaya ti pagbanagan na. Ay, winman, Maray. Anya nga'y taramidan niyaw, mangtad kayo iti pagpuunan dang aglakaw. Saan siguro akasta? Sige. Adagayem ko ija ile. Nga da pwesto na iti souvenir.
Ken aglaklako damutan iti ginansilyo a souvenir matlaeng. Ginansilyaw? Wen, nagduduma ginansilyaw. Ada bisti dati ubeng a ginansilyaw. Ada ap ti flower base a ginansilyaw. Ada coin purse a ginansilyaw. Ken daduma pay. Ada pay ginansilyo at chinilas iti uneg ti balay. Ay, wen maray. Nasaya at no kasta. Alaman, kasarita tanto manday ta agayem mo, marikwanag. Nagadumat kan ti kutom, Maria. Saan amay ibos? Uray mo't si Kalita. Agkaraanak ngamin dagiti kutom. Uray si ka. Agin inaram ngamin dagita kutom. Pagamuan ta agsikog damanan. Inton kwan, aganak da. Ha? Singin pay. Si Kamal. Asinaw ti aga nakitisingin. Ah? Tataba daw. Si kamo gayam. At kinkinuto kayo, dito parangan niya. Una, gagangay ti agkaaruba tata. Asino ti kunayo ang naganak itay itisingin. Ay, dagiti kuton ni Maria, tata. Nagaduti kuton ang agiin naram. Pagamuan, tagsikog da. Sa aganak da iti pasig asingin. Yaks! Ayun ay kayo na babae. Imbis nga nga da kayo dito nga agkikinutaw. Di kayo pala mapan agdigaws ta may kadagiti kuto yaw. Naglaminti dalaw. Masadutak lang agdigos. Di da kay kayat akaida dagiti asawa yaw. Saan man tata? Kayat naktupay akaiddan nila kay ikaw. Ha? Oray siyak. Kat no nakaarakop kanyak nila kay ko. Aginggat agsapa ang makariing kamay. Di nakarandan iti kutaw. Uray basta naragsak kami. Katuway. Ayay. Wan badong, kayat ko ti makasursuro nga gansilyaw kan agnit iti sweater. Kahit Ikanak man iti igatang ko iti crochet hook kan knitting needle. ha? Kan igatang ko iti sinulaid. Na, kasla kamot na school nga ag-project iti kasta. Kayat kung arutag sursuraw, iso paya pagkwarta ka. Aya, Iso nga ikanak iti igatang ko iti project kaw. manaw ti kasapulam. Adamay, ti iduldulin ko a kwarta. Dayayan, ti gatang mau. Ay na, thank you, Baday. Thank you. I love you, Baday. Ayay. Oh, anya, marituyang. Nakasuro kan nga gansilyo. Wun maray. Ay na, ay nagmayat tupay. Kita man taginan silyaw. Daytoy nay, Nay, Ay, sinano ko ama. anya dayta. Nagkiwing mate. Tarong maray. Tarang. Wun, danda ni malpasan. Na. Jay bulong nati sarunok nga ramidan. Ay, nagado agan silyo. Tarong pay. Ka isumutin na surutak ti pattern na maray. O sige, ituloy mo nga rod maray. Mayat dayta. Nga, adda kayo latta dito yung aking kinutaw, Maria Kanlita. Kay, anya ngay nga rod. Awan nga rod aramiden may. Di agkinuto kami. Nga ruda. Imayak, tao may kayo awisan, Maria, Lita. Apay, saan nyo ka di anadamag? Nga da agi sursuro iti agganchilyaw dito yung barangay tayaw? Asinaw. Tap namamuan yaw. Ala, ing kayo itay di barangay haul. Aya. Ay, mayat Ay nga musak baya mapan kayo jay. Ing kayo man payagdigaws. Ha? Ka nagsugod kayo man. Tadi kay katkudkud akudkud di jay. Agdigos kami pailang aya. Saanan? Ala, makamu kayaw. Unay kayo na babae. Awan babain nyo no kasta. Makamu kayo man langay. Maribanang, mayat mad, adon tinakasursuro iti aggansilyaw kan agnit. Wen maray. Kahit si Kanghay, aggansilyo ka kadimad.
Wan maray. Agni taklangan tagarami takiti sweater. Kat syakmat, aggansilyo ak iti shawl. Ala mayat matkit day. Ta isupay nga aramid ak iti tersinak. Bayat nga agur-uray ak iti aggatang. Ay katwen maray, mayat ti kasta. Kat ni Marituyang, interesado mat. Kat nagadaw tinagansilyo na at tarong. Tarong. Wen maray, naglaing matan nga gansilyo iti tarong. Keychain. Wen maray. Ala, nasaya at latano kasta, maray. Ala, nanatoyang. Ay, nag-cute na kita. Tarong mo. Kahit si Kangay, anya ti ginansilyaw. Ay, nagansilyo ak. Ay, iti bestida ti ubing. Kitaan, Ha? Di ba nag-cute? Oo nga, ang cute nga talaga. Ay na, enjoy. Tikas na nga raramidin tayo. Bayat nga wan panggedan tayo, aggansilyo tayo. Correct, baklang. Tamang sinabi mo. Tasyak, agin injuyak nga gangansilyo iti tarong. Nag-cute kaya day tatarong mo. Kilo. Nay, anya ter aramid ang banang. Ay, kwa. Agninate. Anya nga dayta? Ay, ulas? Agninitak iti sweater. Ay, sweeter. Para kanya kaya. Saan? Para lako da ito'y. Nangina no bayadan da. Aya. Kadwanan a babae dito'y kabildatan nga awan masnop apanggadan na kat aganggan silyaw. Ay, iso. Wen inteng. Kat makita ka na saya at ipagbanagan da ito'y nga enrogime kada marikwanang. Nalaing kayo matgayam. Wen mas nalalaing kami ngam si ka, kapitan. Ha! Ha, ngamen, awan bibiyang mo kadagiti ka baranggayam. Naglaing ak tupay. Ay, awan mo, inteng. Agpatingga kalaangan itinagan Kapitan Inteng. Oh? Awan maaramidam iti barangay mo. Impossible. Agtugtugaw kalaang kapitan. Awan maaramidam iti barangay mo. Naglaing ak tupay. Siya, tupay ti kalatakan a kapitan. Dito'y ili ti pakpakupak. Agpatingga kaladitan. Kapitan, nga awan bibiyang na iti kabaranggayan na. Angkay, awang ka diti madlaw mo dito'y barangay tayaw. Awan. Di mo ka dinadlaw na dalusan ti kanal. Ngamin, indauluan mi dagiti lalaki dito'y barangay tayo ngagdalaos. Aya. Kasano nga mi na diyo amaw? Katawan mo, bibiyang mo iti barangay maw. Imposible. Mapangkang agpaiso di barangay haul, ngamin kalag tugtugaw ijay. Imposible Awam bibiyang mo dito'y barangay tayo ang kail. Ngamin, sadot ka. Imposible. Unang kail, imposible talaga. Imposible analaing ka. Ay, nalaing ak tupay. Tinasayat ang kail, rumuar ka. Ingkag pag napagnatap no makitam ti aglawlaw maw. Imposible ajak makita sa anak abulsak. Mala, inakaon. Makamu ka man langan ti biyag maw. Ay na! Nagpintas da ito'y ginansilyaw. Uray siya ka. Kita mo. Ay na, Maria. Nakaadutan itinagansilyo at tsinelas. Lita, isopay nga igatang iti tinapay dagiti anak ko ti bayad dagiti nagansilyaw. Uray siya ka. Nay, anda kayo manin ngagtugtugaw dito'y parangan yaw. Uray ta saan kami nga agkinkinuto. Aggangansilyo kami, Chape. Ha? Kahit saan kayo nakakutkutaw? Saanan kaano awanan ko tumi. Ngamin inaldaw kami nga agdigaws. Kan, nagbanglo kami itan. Aw, ala, nasayat no kasta. Sige, inakaon. Ituloy yo ti aggansilyaw. Day tamoy lata naggangansilyo iti sinantarong ter aramidam tuyang.
Wen ba daw? Nagadumot tunday ta, ginansilyo matarong. Wen, nagadua. Kano naglaingak nga gansil yan? Manungay, ti bayad na dagita ginansilyo. Basilaeng nga maurnong. Sa bagay, imbag lang nga dar aramidam Ngam ti mapanla makikakaaruba. Isumag, aggansilyo aklangan na. Isupay ti maurnong akwartak. Very good, tuyang. Hala, ituloy mo taggansilyo iti tarong. Mayat day ta. Nagpintas mo tunday tar aramida maswitar, kagawad. Wan ko arog. Adun atin na aramid ko sweeter. Naglaing kagayam gansilyo iti sweeter. Ketun Uray da na natuyang ka ng tibanang. Day talagang gansilyo ti araramidan da. Ken kaadwan dagiti babae diti kabildatan. Ket busy da nga gansilyaw. Ta syempre, adamot bayad dagiti magansilyo da. Nasayat launay, nana. Iso nga ita. Awanan ti makita nga kikinuto a babae. Nang runa dalita ken Maria. Dagijay dua akakutkutaw. Why, nagagat da itan nga gansilyaw. Imbag ano saan akakutkuto ti trabaho da. Kababain no kasta. Ay sanain. Ngamain, kanayon da kanon ngagdigaws. Ket awan kuto da itan. Di mayat. Kung saan lang nga dagiti babae tagang gansilyaw. Uray dagiti bakla dito'y kabildatan. Ag gansilyaw damatay. Wen nga road. Mas nalalaing dan tupay nga gansilyaw ng dagiti babae. Ammom ka din no asino ti number 1 a pagyamanak. Gaputaad dan pakakumikuman dagiti babae ditoy. Masinaw. Sika. Ah. Sika ti kang runaan a pagyamanak. Gaputa sika ti nangisingasing ken ni kapitan. Nuan niya ti mabalin a maitulong kadagiti babae nga awan trabaho da. Ha? Napanunot ni Maribanang nasaya ti singasing mo. Iso nga ita, addan pakakumikuman dagiti babae nga awan trabaho na. Ay kahit, agyaman akmat kada kayo Tada kayo kada antibanang tinakapanunot iti panaggansilyaw. Wan, uray saan adakkel unay ti matgadam ditoy. Ay nga maurnong. O di dakkel tumat laag. Ay, banag. Thank you, Thank you, iti anya. Ita na panunot yo ti pagkwartaan dagiti babae nga awan trabaho na. Ay katwen ta concern kami iti kabaranggayan tayo. Iso nga ro da ko naka-thank you. Makita nga men nga awanin aguurnong a babae nga kikinutaw. Ay wen tadadan iti babalay da nga aggangansilyo. Wenno agninit. Nga ro. Mayat gayam. Ay talaga amayat. At least, adamat gadanda, nga uray igatang dalaang iti bugoong da. Nasaya at launay banag. Ita, mang panunutak mo't iti para kadag iti lalakay. Ha? Dagiti lalaki nga wan trabaho na. Nasken nga damat pagbisian da. O, di nasaya at no kasta. Kahit, anya nga'y tinapanunot mo ang mabalinda a pagkwartaan? Mabalin nga uri agluto da. Bueno, depende iti kayat da nga aramidin. Alainteng, nasaya at ti kasta. Ay inaktuman kasarita ni Apo Mayaw. Ta, bareng adda maipaay na apagpuunan. Ala, padasem latta, inteng. Awan kas iti padasem. Una, tamay mayat nga agpaiso no adda pakakumikuman dagiti kabaranggayan nga awan pang gedanda. Nasaya at launay, inteng. Pakaidayawam a kapitan, ti kasta nga aramidem. Ala, kapitan! Aramidem ti ammom a pagsayaatan ti kabaranggayam. Tawan sa bali a maidayaw, no di si kamat laeng a kapitan. Ala, sigay! Didan tinagibusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez.
Computer recording technician, Joker Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangag.